Lähdemme stойка tassahan urheilemme. Ok. Odotus stойка тебе. Ефремов Алексей. Данила Вальгес. Bu etçimen bergen graftehibit namna уже 2 слоны тулунна. Холубара национальный многоборье дыгынан ютун курдук канаман 5 көрүннах, үстүгүл үс, тутумергир тас көрүгү мастердыгы онна капсагай. 2 тегенче хеттилерден караулатта киристилер. Опсая 6 ол холонан көрдү. Тоонна хазбидди көрүнгө чагылхай оаттар баалар. Именно многоборьенен жартынардан оаттар ботак кемере мажыны, кемере сүйрүк, ыстанык, кемере чистай капсагайды теккап. Та бидди көрүнгө бартыгартан үше оаттар баалар. Капсагайга холобора хамат каракең оттак обут мутыр кыйлак болбуда. Григорьев Егор холобора бастан көрдөкөнө холобора хамат каракең гурдук кастюлак. Әрәрек ерен бәйттәгәр биттебе улахан оаттары бар аттан кидерде. Тан үшөй капсагай аста, зрелищный. Мастер дыгы теме опытный оаттар балар үстер Вальгис, Наговицын Никита, онна Ефремов Алёша. Тонна мутур кыйлак пут Ефремов Алёша болла. Кенеме аспысыл кыттыбыта. Аспысыл 2 месте болбуда. Аспысыл мутур кыйлага кеметей. Андреев Борис билген жасаханын каябата кибете кетен чалталлах болар. Так что аспысыл 2 местеге хыжыбыт Ефремов Алёша быйыл мутур кыйлак болла. Тонна тас көрүгүтер бир үшөө болу көрдүбүт Захаров Эдуардтен 200тен такка метрен этти. Холбура хорохуаттар хатан отутут эжебетлер. Тонна бир эме открытиялах. Тан атыгар ратасен болар, ата иджер доктор боллагана егер комактак кул болар. 30 метрне тептөрмары тастылар. Бехем 1 киле болар доктора. Тотунга үшөй көдүрүүнү көдүрдү Ефремов Алёша эми бехан 6 гиде. Эми дыгын уровенин көдүк көдүрдү. Отонна тохпон үстүгүл үскөттөн эми Ефремов Алёша уверен алла. 5 метрден такканы ыстаны. Мактаны этибет сүрүн спонсор бытыгар, ага бедесте ага тимсүйтүгер.
Кене муутур кыйлакка 10 тыгынча уукачынан турурда. Онна даганы призердар 200 местелектер бары 6 месталырлы бары наградаланылар сыналар берихинен. 18-лükке 100 месте болла Данила Вальгес. Açıkladın kendine gidip. Açıkladın da 100 месте болбут. 100 месте болбут. 16. Onda 2 месте болла Наговица Никита. 15 ашкола. 15. Onda Erçimen Berken Muğutur kıyılağa болла. 10 ашкола. Ефремов Алёша. Много говорено на мастер динер тынавын. Эллера хыл эми кыттыбытым даганы 2 побутум товарым борен Андреев Бастаута. Тренерым танкасадаха Айсолой Александр Павлович улганны мактанабын кенеха. Биген жартан бу билин бастадым нехо. Мактанак марын тренер бар. Много боря кыттачым хатурата 3 побутум тутумер гибер кас биген төттер гемен. Онна сентябрьга Евразия чемпионовын Анапа оран бастаудан мастerdыга. То онна пока медиайка бахаджыр. Бүгүн көрүңнөргө холоору хандык көрүң айыхы устуктук астаны оны хандык көрүң ордук чепчиктеги аста генин бе. Ата ben көрүнүм тутум бу. Тутум бар иши ben табиен алтын эргеттим. Алтын эрге хумарутундан то премиум тибете яха. Онна тогум капсагай тох Тария аспитем оставын. Тас бар, тоқ бар хаял бітім. Оларын арқыңға қолым алыр атиял. Онны та барты шүйдік аста, яқын травмата оға аста, главное.